Košare, mesto gdje su Srbi ginuli da bi Srbija živela 1999. godine. NATO baca bombe po Srbiji. Ali na jugoslovensko-albanskoj granici je pravi pakao. Na Košarama šaka mladih vojnika. Većina njih 18, 19, 20 godina. Deca, ali su tada postali legende. Sa jedne strane, srpski vojnici i vojska. Sa druge strane, albanski teroristi, regularna albanska vojska, NATO avioni iznad glave. Granata pada svake sekunde. Pušaka nema dovoljno. Hrane skoro ništa. Ali jedno je bilo najjače oružje koje su imali, srce. Srce koje je reklo, ako padnemo mi, pašće i Srbija. I nisu pali. Ginuli jesu. Ali nisu odstupili. Danas dok šetaš Srbijom pomisli, koja je žrtva data? Nema više rata. Nema više vojnika. Ali ako dobro poslušaš tišinu, možda ćeš i dalje čuti glasove onih što su pali da bi ti živeo slobodno. Jer heroji Košara nisu mrtvi. Heroji Košara zauvek žive u srcu Srbije.